CPIM ni dagi mung baino ti pramothano BJP ni B team hne koktoma aoi mung khlaika okoktoma thumnai abo hai borok no Chini nani nangnai chung Jotto Lukurokni Bwskango Nakar Sanya Honkhe Yakarwi Rwglak Bono Hasteni Lukurok ti pramothano BJP ni B team hne koksil samungti samani kokno kokphirok mungrunani thangai abo hai no kok saka ti pramothani MLA Manab Debbarma Opposition party ni leader Onimes Debbarma eba Hasteni second largest party ni MLA rok Bidhan Sabha mungsa kok saya eba ti pramothano BJP ni B team hne koksil samungti samani Hasteni kaisa kokbrok channel ni koktoma thumnai ADC amsani hamkraite funding no tuyei Hasteni mantri okra Dr Manik Sahabai ti pramothani supremo Maharaja Pradut Kishore Debbarma malaimani sanono okokbrok channel ni bwkhaktui ti pramothano BJP ni B team hne koksil samungti sajakmani party mungno kitingui belai no kha dulai jakha ti pramothani joto adong rok abo haikeno opposition party ni leader Onimes Debbarma mungsa kok saya hne koksil samungti sajakmani bai lasi mung manja khati pramothani khoroksi thamjoto MLA rok aboni bagai khoroksani yagulo khoroksa ti pramothani MLA rok koktoma thumnai rokno ringai okoktoma thumnai ni kokno firok mungrolaimani nuksa khamangpili abo haikeno ti pramothano BJP ni B team hne koksil samungti samani kokno tuyei belaino sejamani kok saka ti pramothani MLA Manab Debbarma MLA Manab Debbarma koksil samungti saka CPIM ni dagi mung baino ti pramothano BJP ni B team hne koktoma aoi mung khlaika okoktoma thumnai abo hai borokno Chini nani nangnai chung Jotto Lukurokni Bwskango Nakar Sanya Honkhe Yakarwi Rwglak Bono Hasteni Lukurok hnai Khorang press ni borok no reporter khorang botam saka te pramothano birodhi party no BJP ni B team ni samane kene belai khe abo khawo dukho nangkha abo angsimiya Jotto Tripura Jotto Lukurok no bukhawo dukho nangjak tang kaum hai kok khanama bage B team samna han tene BJP by alliance ke sogat on kana apuno alliance party apuno B team ni simon ke BJP by election 2023 Bidhan Sabha election BJP by fight khene kintu o jaga 13 jon MLA ngo abo CPM by fight dia kono Congress by fight dia direct BJP by batai no kintu o jaga 13 jon MLA ngo ang bachama jaga BJP no harina ang MLA ngo ke bahaki BJP B team ngai BJP B team ke to baca woi chen khai sate chen ongkese abono B team hanike musang khamu BJP no kabangwa budbai mesini no tino jaga MLA angsimiya kabangwa BJP ni prathi no mesini no kintu MLA ngo ka bahake B team ungna kalai ka haino yago kemana na woi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa ranga ke binoro data tong nangnai kok sana sekang beba kisu sukur bai sai mana jalan ke sabuno ributa ron ketangga ke ributan thani bebak data tong beba bosiu engka bo sai na romna ni bagise bono mokol phongna bagise ributa rok ni samung ke ama hai boro rok ni buku gok khanawoi belake boi wana jakha engke wansuka je biti mani eto bosor kemni biti minei samung khajak na hematong aweno B team ni buku phayo engka balaka sayam B team engna ke aboni puruk di porong phok di data soh kare omteke hani phunugei ampori B team hani sana nang mane kintu kuno ekta krei tabake khanaka angnugya ko just sajingo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajingang tini phungo ekta ano sungpuru masaka abo bini kwagya bono dagi nai tongo abo bini kwagya bono bukugo tuguri ma tongo bagi se bo sawhne ang tini sama tongo abo phang ke tabu srai ke nungjanani thang tongani wansuk ma kaiji ke bo uchit tabu ani wansuk mote bo uchit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tuguri mangbai okoksa bo tini srai ke Lukuni Bwskango sawoi bini sampai cang okok masuk nih, tini koma sana nang haji. Hakai simisi bini ekta lama dofa ba tipasa je somas jara intellectual hindi, student hindi, youth hindi, puri hindi, nono maaf kare nai. Ke ucit jora tongsini no buah bono serai ke sana dah gumai okok sa bo saka sanai. Ke jebabe isu ti Bidhan Sabha tisai tongo saja pula sempurna no saka. Benso tang maka government birudde tamni khoroksa MLA hamya biru naim bagi sem
माचिरे खोका कक सामने सिंगनो कक सामने जरा सरिया के सिनी कक खनाना बागै टेबल मा काकाइसि बुसुक सा साया साइमे आइसि सिनी कक न खना यांकनो जों टेबल काननि बायद मांका सासपेन खायका लास कक साइ आबनो उइदुला खायका का रोमान स्किल तिबा जों हयचय मा खायका हयचय खायै गमा जागा खायै जों कक माते साका के सिनी कगो बुबागरा संग दागिउ कक साबुन बुरुम इशु जेकुन इशुनो कक साबुन बुरुम सिनी बरक दिप्लाय सिन बरक नि पार्मानेंट सलान बागै ग्यारान्टि पालन आबंनि नाम हनै कक सारि किन्तु सिनी जत MLA जेकुन इशुनो कक साबुन बुरुम न सिनी पार्मानेंट सलान रदि ग्यारान्टि पालन हनै कक माति साव आबनि कारण जों दफान बागै कक साना बागै संग सगियो तिपारा सरक लुकुरक तिपासने कक सारि हनै अरो रहरम का बिन बागै न बंग बागै जों कक साइतो बाहाकि बितिम हनै बर नुखा फियाबा अकक सिलजामुंनो तयै हास्ते गोनांगै अकक तमा थुमनायनि मुंगै गोबांमा सेजामुंते कक सिलजामुंति साजाकमानि यागलबो बुजिया सुजिया बिनि मुंगै सेजावै कक सानायते कक्तमा आयमुं खलायरकनो डिफार्मेशन केस खलायजाकनाय हनै दामरखा अकक तमा थुमनाय ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।